Ako vas pored bola u vratu muči i bol koji se širi niz rame, ruku ili do prstiju, praćen trnjenjem, peckanjem ili slabošću mišića, moguće je da imate cervikobrahijalni sindrom. Ovo stanje nastaje kada dođe do iritacije ili pritiska na nervne korenove koji izlaze iz vratnog dela kičme i putuju ka ruci. Najčešće uzroci su diskus hernije, protruzija diska, degenerativne promene ili povrede koje su dovele do suženja prostora kroz koji prolaze nervi. Za razliku od običnog bola u vratu, cervikobrahijalni sindrom podrazumeva izražene neurološke simptome, trnjenje, slabost, gubitak osjećaja i bol koji se pogoršava pri određenim pokretima ili položajima, poput sedenja za računarom ili vožnje. Ukoliko osjećate bol u vratu koji se širi niz jednu ruku, trnjenje, peckanje ili mravinjanje u prstima, slabost u ruci ili šaci, pojačan bol pri savijanju vrata ili podizanju ruke, važno je da se odmah obratite fizijatru kako bi se postavila precizna dijagnoza i sprečilo pogoršanje. U Fizionova centru lečenje cervikobrahijalnog sindroma počinje detaljnom procenom funkcije nerava i mehaničkog opterećenja kičme. Terapijski pristup uključuje manuelne tehnike, dekompresione tretmane i ciljane vežbe. Poseban efekat ima robotizovani laser M8 koji dubinski deluje na zapaljenske procese, smanjuje otok i bol i omogućava brži, komforniji oporavak bez potrebe za lekovima ili invazivnim procedurama. Naš cilj je da se vratite svakodnevnim aktivnostima bez ograničenja i bola, sigurnije, rasterećenije i sa punim opsegom pokreta.